Ciklonizacija je u saradnji sa naučnim institucijama inicijator i pokretač akcije sistematskog suzbijanja ambrozije na teritoriji Vojvodine. Zajedno sa lokalnim samoupravama ovo preduzeće širom Vojvodine iz godine u godinu povećava površine koje su obuhvaćene monitoringom ovog opasnog korova i visoko alergene biljke. Upravo kao posljedica praćenja svih naučnih dostignuća i stanja na terenu, ciklonizacija jeste inicirala akciju pokrajinskog uništavanja ambrozije u saradnji sa pokrajinskom administracijom i naučno-istraživačkim institucijama Univerziteta u Novom Sadu. Ambrozija znamo da je veliki problem ne samo u Srbiji i Vojvodini, nego i u celoj Evropi. To je nešto čemu se posljednjih 10 godina posvećuje izuzetna pažnja. Sve veći broj ljudi je osetljiv na taj alergen koji je izuzetno agresivan i koji vremenom proizvodi alergije kod ljudi koji nisu bili alergični. Opet, kada govorimo o uništavanju, govorimo o sistematskim akcijama uništavanja ambrozije. To znači kombinaciju mehaničkih i hemijskih tretmana, opet monitoring i praćenje uspešnosti tretmana i naravno beleženje u taj geografski informacioni sistem svih lokacija koje su potencijalno lokacije na kojima se pojavljuje ambrozija. Radimo na skoro celoj teritoriji Vojvodine akcije suzbijanja ambrozije i to je jedan od naših redovnih poslova. Iz godine u godinu se primećuje da je sve veći procenat stanovništva pati od različitih vrsta alergija, ne samo na ambroziju, nego na druge alergene biljke, ali na ambroziju svako posebno. I druga stvar je što se ona širi zaista velikom brzinom i korovska je biljka kojoj pogoduju staništa koja mi u Vojvodini imamo na pretek od različitih njiva, pa uz površina uz kanale, svih neobrađenih ili zapuštenih površina, a ona se vrlo lako prenosi vetrom, na taj način se širi i vrlo veliki je problem, praktično nerešivo. Ono što može da se uradi, to je da se zaštite urbani prostori, sve one površine na kojima se utvrdi njeno postojanje, takođe različitim merama i mehaničkim putem, dakle košenjem, kao i hemijskim tretmanima, tamo gde to se proceni da je najbolja mera za suzbijanje. Ciklonizacija posjeduje specijalizovanu mehanizaciju za mehaničko i hemijsko suzbijanje ambrozije i drugih korova, a među zaposlenima ima i visoko obrazovane stručnjake sa višegodišnjim iskustvom u ovoj oblasti. Što se tiče ambrozije, ona je takođe ona je negde 80. godina uvezena iz Mađarske, mada Mađari tvrde da je kod njih uvezena od nas. Ona je stigla originalno iz Amerike, avionom su stigla ta semena i interesantna je biljka zbog toga što je strahovito prilagodljiva. Vi kad ambroziju, ona može da stigne 2 metra, pa i čak i preko toga. Ako je posečete na visini od pola metra, ona će da izraste do 30 cm i odmah da cveta. Ako je i tu posečete, ona će na 20 i sve tako ona je u stanju da na 5 cm izraste i odmah baca cvet. Toliko je praktično neuništiva, kao i komarci, kao i glodari. Jedino što možete da je svedete na neki prihvatljiv nivo. Ciklonizacija se bavi zaštitom zdravlja od krpelja. Sprovode se preventivne akcije i tretmani kao sistematski odgovor na činjenicu da se iz godine u godinu povećava procenat krpelja koji prenose opasnu lajmsku bolest. Radi se monitoring travnjaka i mesta kako bi se utvrdilo koliko ima krpelja. Oni se analiziraju u laboratoriji i sprovode se odgovarajući tretmani za njihovo suzbijanje. Ove godine
je možda nešto veća brojnost krpelja u odnosu na prošlu, ali osnovna stvar je u tome da su oni bili mnogo ranije aktivni nego što je uobičajeno, a to je posledica izuzetno blage zime, tako da oni skoro da i nisu prekidali svoju aktivnost u zimskom periodu, pa na neki način to pogoduje i povećanju njihove brojnosti, obzirom da je i neka smrtnost tokom zimskog perioda bila manja nego što je uobičajeno. Oni su inače aktivni negde tokom ranog proleća ili čak i pre kraja zimskog perioda, pa uglavnom u prolećnom periodu je njihova aktivnost najveća i nešto manje u jesenjem periodu. Kod nas su od značaja dve vrste, Ixodes i Dermacentor. Ixodes je prenosilac bakterije koja je uzročnik lajmske bolesti i zbog toga vrlo opasan, jer je to bolest koja uzrokuje vrlo ozbiljno oboljenje i zbog toga se u suštini primenjuju tretmani protiv krpelja. Oni, kao i komarci, prolaze kroz različite životne stadijume, larvu, nimfu i odraslog krpelja, uzimaju krvni obrok od domaćina, ali ne na tako aktivan način kao komarci, jer se prilično slabo kreću, svega do nekoliko metara i praktično u stvari nalaze se u travi i bunju i čekaju žrtvu, dakle, pasivno da pređu sa vegetacije na domaćina, gde će uzeti krvni obrok. Tretmani protiv krpelja podrazumevaju i mehaničke mere suzbijanja, dakle košenje, jer to u mnogome smanjuje brojnost krpelja. Pokošena mesta nisu odgovarajuće stanište za krpelje i naravno hemijske tretmane koji se rade na većim površinama, UV mašinama iz automobila ili ručnim prskalicama na manjim površinama. U suštini ono na što treba obratiti pažnju su rubni prostori šuma i žbunasta vegetacija i velike zatravljene površine koje su pogodne staništa za krpelje. Krpelji su interesantno poslednjih 10 godina, možda i nešto više, u strahovitom naletu, u ogromnoj ekspanziji, prosto je neobično, nikad ih u tolikom broju nije bilo, tako da jednostavno nema teritorije koju ako ne zaštitite da se krpelj neće pojaviti. Sreća je pa nisu sve vrste krpelja prenosioci lajmske i onih drugih bolesti. Ima i jedan broj krpelja koji prosto nije prijatan, ali ne nosi te tako nezgodne bolesti. I oko krpelja je grad Novi Sad takođe prilično razvio sve svoje aktivnosti i tu se, mogu da kažem, dosta dobro radi. Dosta dobro radi i nismo imali tako drastičan broj sugrađana koji su im osetili napade krpelja. Aviosektor ciklonizacije spada među najveći u Srbiji kada je reč o uslugama u oblasti poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Tretmani se izvode avionima tipa AN2 i specijalizovanim helikopterima Hiler i Bell. Među poslovima koje obavljaju tretiranjem poljoprivrednog zemljišta iz vazduha su prihrana poljoprivrednih kultura tečnim ili granuliranim materijama, setva, uništavanje insekata, uzročnika, izazivača bolesti i drugih štetočina, odnosno prskanje insekticidima i pesticidima. Prednost avijacije nad zemaljskom mehanizacijom u poljoprivredi do izražaja posebno dolazi u kišnim godinama, kada poljoprivredne mašine zbog vlažnosti ne mogu na vreme da uđu u njive. Posao se obavlja mnogo brže, a tretman po hektaru poljoprivrednom avijacijom duplo je jeftiniji od rada sa zemlje poljoprivrednim mašinama. Ciklonizacija ima svoje avione i svoje helikoptere koji su opremljeni svim
pratećom mehanizacijom potrebnom za izvođenje tretmana iz vazduha i koji su naravno takođe deo ovog našeg geografskog informacionog sistema, što znači da su opremljeni savremenim GPS uređajima i koji omogućavaju precizne tretmane i kada je reč o tretmanima protiv komaraca i kada je reč o uslugama u poljoprivredi. Usluge u poljoprivredi pre svega se odnose na zaštitu useva od korova, mada mi pružamo i drugi tip usluga, a to je mapiranje parcela, pregled stanja parcela. To nam omogućavaju naše bespilotne letelice, helikopteri. Ono što je prednost što mi ljudima sa kojima radimo, odnosno firmama sa kojima radimo, možemo da damo i detaljan pregled i detaljne rute kretanja i detaljne podatke o stanju pre i posle tretmana i naravno naša velika prednost jesu i ljudi. Mi imamo pilote i za avione i za helikoptere koji su obučeni upravo za rad u poljoprivredi. Stručnjaci ciklonizacije se već decenijama bave i zaštitom uskladištenih žitarica, a među njihovim poslovnim partnerima su mnoga gazdinstva i najveće kompanije koje posjeduju silose i druga skladišta žitarica, proizvodne pogone za preradu poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, mlinove, fabrike stočne hrane, pekare. To je specifičan proces fungacije koji se pre svega odnosi na silose, na smeštaj, tako da kažem, žitarica. Reč je o osetljivom procesu koji moraju da izvode jako, da kažem, edukovani, obučeni operativci. Mi imamo ljude za to, imamo i posebne komore za neke manje intervencije. Radili smo i fumigaciju na nekim umetničkim delima, na nekom nameštaju i ostalo, ali kažem, prevashodno se odnosi na silos. Procesom fumigacije može se štititi i antikvitetni nameštaj, ali i garderoba i objekti od kulturnog značaja. Stručnjaci ciklonizacije do sada su imali priliku da na ovaj način štite stare crkve, etno kuće, različite vrste muzejskih zbirki, narodne nošnje i drugi etnološki materijal. Yeah.